It's Impact TV Kuki channel here. We have tuni agenda Manipur Kuki edition discussion our results. See kay ma say milal KIPGEN in nabon chawin lim na kahinay kini na hi Manipur saying hivin chule this na ho thing lang mi te hi tu state government in war against drugs. This drugs chung changa hi war lek ta khat tu hin tui nong bang in kinongin and then thing lang ngai ga ba zong le jan hi khat bai mi lang chule hapta ma sa chun more hin Churchan Purahin, Chile, Saikulahin, Chile, Mundang as a war against drugs in rally in a Bolvin, Tamta in a Bolvin, and then in Fall Valley Azong, war against drugs in Hangtate in cycle rally in Zaza Bolvin. And then his question Gadotai, will that really be effective? Now, really, it was a war against drugs, will we can overcome? This is a big question. So it depends in APAO, Hilole, Hijipa, Inga Lovale, really is that is that in size of like in a loading it's some sound to into the Impact TV Cookie channel studio akihona in the hinja kain say bangin war on drugs this is the topic for today and then to Impact TV Cookie channel studio guest ni Hongki Kovin ki ho masang ni namani chu tala na hinay masapening kating kakoma tawhi jam tapu THANGJAMANG KIPGEN who is the ADC member SADAR Hills and President BJP SADAR Hills District Amaza Impact TV Cookie channel tharangin lim na kahinay na hi abana tawhu jam tapu APAO HAOKIP who is the former student leader of ATSUM and KSO Amaza Impact TV Cookie channel tharangin lim na kahinay na hi ai laki holim na san pan paijing hotin na masapenin pu THANGJAMANG KIPGEN komana sing kating first pen hi war on drugs kiti under the leadership of BJP government CM na Birain noya hichi war on drugs si ha ta intui no bang itu nong kinongin na izai say bang so many rally so many seminars so many program involved in firstly will all those be effective hi momong na dem hichi ho kibol hi nangai dan hin say masathai good question adi rally kiti hi milam ho hello ho het na dinga chu ngai a hi ahin lai chi rally chun lo le a ke veina ai lo le business bon na war on drugs kiti hi aman prevent boljo momon te ti nai poi ai la awareness agama gama hanga hi lo la ya ki ve alo la lo la aya na to na ki ti thil phai poi ti chu zapi miyo se het dinga e chi rally ki chi ji hi tun war on drugs ki ti ting le khatna lo chang hu ki sim ho Manipur context a iga se le akamat pen ta WY tablets tin kin muyong ka mo pon alim ni tabang no ka pon chi ho hi more langa ko nai hunga hi atam jo hi more ekiti ting le more to China to chi golden triangle to lampia hi lo la jo si lo chang min zat chom chom tam ta hi an pon to lu nan to lu ji hi chi na hi le war on drugs lo chang hi alo le lo ho hi man cha a e chi khang tha te igam le sit wa khang tha te ho hi su mang tha ding ti na policy foreign investment policy ta bang khanen au me he chi a hin lo chang ke hi ta lo in business ball sum mu na cho hi in ei mi te tam jon more a chi business ball na epm te le sum bai ta ta easy money cha mu ji wa cho chi a ball hi ala ni na ki na chun e chi international business pa chu Ankal Kuki in local area to hin poppy cultivation kani tiu he agamalaya to in Manipur thing langam josia echi kani he ei mite na bol kitan achi house ho in jong bol loading ti le khochaga thu yo talo ibinam ti le mi pa khat chun chi bol loading a hi thina thei kham na thei man tha na thei a hi in bol loading ti le a hi le ama chan se kolbu chu kum khat na ka to le kolbu chu janga man chu kan pole nam kola kan pole kan poyo lo de ti chu ai la ka ni chu la khat man chu ka sakha kan po ka hung le bai thana kan po lo he ti chu adi ahin la he chi la ya chu merit point se cha che thei lo he yenam ti la ka ni chu nangin na khola lak khat lak ni lak thum man chu na ta sa sakha khona nan po anong thei chu abai chu lo lang yong chu agama gam tha de na ka ni ki bol thei ki ti chu invel hiloi invel phalia ki bol thei lun jogama adap la thing la kun kuna ki bolen
he cha pa na chu man lak li la nga man chu asakhawa an po ahong le bai thane tai a se jo dia di a hin la a merit point chu choi tai demerit point chu pem ti le tun ai le akani kejingan pu chu la nga mane ti tauti kum hung kyal ho chu kinem tan pu chu amain ai le anju ta chu anju ting le tua hi he diu kha chu kani kiti drugs kiti war on drugs pa hi Manipur government in jong ai thei chana hi kham thei kiti su tang ning te pha na he thing lang nga ma yong thing phung tin changa hi police ai lo la CID umai tai ti he ngai hi chun an puin kejinga chu kum nung ke ya an ko wal ho chu an pu chu keji khana la kha ma le la ngai tai tiu ti bai thana sa khawan pu chu aju dinga chu mi phone a ke upi ta chu ala phone chu tapping chi ta chu na akitip namun na chu aga thun chatle narcotic hong lung ta chu amat tau chu ai le athil tam nung ju ya cha ma chu interrogation chi la ta chu koi thil na lam ai lo koi ko mana ju kha tam ama sa tiu an to le aju ne yo se ma se do ke ta ai le cham ta te banga chu abo na aju ne yo se ong ma do ke to chu ai ni na chi wa ka ma ke to chu ai la ma chu rom pe na kum thum kum de je lam de ta chu ai la lak ngam mu ne de nga chu lak som wala ju ki la de ta chu ma chu asu ti a hi le meri ponse se achu la wa I bol diu ham demerit pa chu he phalo wa chu demerit chum jong le I bol jing diu ham che pa chu ti chu chu he ti ya chu a meri ponse sa bet the poi a demerit chu yu pa yung ki bal kha ni le a ki sa ta I bol do se chu azat ni le thuma chu ki li wa ki la do ki nai ta yi chun chi a pa poi he ti chun chi bol daw tin thil chum zo mina mat thei lo thil chu ta le hoi tai hoin nei lo go long iki bol na theu pa chu ngai to te arrangement ki chu thinglangam kani ki lo na thei gam ki ti chu zo gam chu da ma da kol la hitabong la chu sheli wa yong le pu pa custom IGPU sheli to ai mangam ta chu shil tho chu kai tin shil wa le ba shil khat na chu lom pe na shil khat chu sang song ma la khat hing chu ale kin lo pi go wa ho na to pi ta tam tele shil bu ki hol ki ta chu ta shil wa the ka ti chu ke ai le shil chu mi o se na wa the poi yong le adang khat thing bol yong le thing chi bola yong le ta ta lo ni lo thum chu bun chu tai bola I bol do a he le he chi chu lak som nyam mu de chu kum pha na chu man na thing tu te ni chun trek tong khoi the ta chu cham la ya na trek tong khoi pa ta tha go ya bol le ama hi tia chu sum thing ta cha ki mu de chu ta chu black money ama in easy money sum bai thana mu ne pa cha hol ja chu ai no kho a chu case kana dal pha ding ama chu kiram la thei lo dinga de ta chu ai chi phem te ta bang mi chu aban ba na hong ki man ding I pathin thu o tong ki to lo I pathin o tong ki to lo I nam ti la prowa ma khu I va na hele gil lo le eng se na ki lam do go chu pung thei pon chon di na wang chun mi thina ko na fu do he ti chu ala gil lo le eng se na ki lam do a hi lo wa nga chu thil phalo ai ta ya chu hi ta chu he cho cho pung thei poi tin apun lo na chu pm ayo akimat pa chu ta chu akimat ta ya to ma chu pung thei ta lo chu na ai le mi gi lo te ti di ta chu hi chi thil phalo bo lo he mi gi lo te in nei lo go alam do zo se he mi di te dinga a khol pe bo we ati ki chu a chu te ale nei lo go drugs a chun tam talam do in lang khabi ni chu ki hat do in lang bol ki ni lang ke thim pin in lang in terms of crowdin hau sat na chu ko yong la chun na thinung ting le ave tup ding mi lo ti nei chu ave tup ding mi lo he ya chu hi chi na lam do thil zo se chu mi di ho sum di ta han ki khola sum ho chu a ki chu o ke ding nai ni lo chu na cha te inherit a bol loading a lo di a go chu lo loading ti nei chu a ji chu nang lo le ya ki ve nei ta na cha te chu lo le ya chu thiu ke mai the ai lo le a he ta banga chu man the hung do lo mai the I ga het jong le yo society ya ga ga lo le ya ki ve ho yo sia cha te koi ma ta he mi do lo he na a min ki se hi yong le cha te drugs ong ki ve ki to a cha te drugs a thigam ke lo le mang tha ke man thei ti lo ti tama tam I se lo he no he hi te ya so proba me na se ko ju yo hitin
midi lo ho in thila lam do ni lo lam do jo se midi ho ni nga khol tu pe bo ve ati khu iwa na la di tenge hi hin hi tabang lo la ai thil polo wa ki ve hi number 1 ngao ki ve ni ngao hitin chuta le ka ni bol ngao hitin ta le aju le le ki ve le nga le phan ichi yo society da dam na hin tin alternative arrangement ka ti silwa the thing le bol the chuta la dang dang za chum chuma ki wa na thi lampi hi bol the chuti le hi chi pa he war on drugs ti pa he i hoin pathin thu ta ki to a hi inga lo wa he le mi na wang chu kum khat na to a lak li la nga mu pa chu koi man amo da la o do ni chon sin na khep na satan lep na pa chu hi chi pa chu pathin thu ta ki to a hi inga ngai ka ti adi na we should not look for a shortcut, we should look for long cut vetting and then how that releases to kito ang til body ji china di dai lakin directly pu APAO command seeking cutting like in Chinese statement when you talk about drugs and there are so many drugs na tuni ho Kuki society I say in Kuki tel drugs bo pen in ja say opium na kani hi hin ai le his kani evolve he like example aga saying religious danger puins or inside na puin the religious don't kito poi and then enjoy western influx ka jana hin na but apart from he sa evolve zinkeo he what is the main reason heng sumle pai chu hin ave ta but addiction khat hin nei bin na so his hin lungel jana he dan hin sai the question to dari ka same singenda to government Manipur government green lam kana government war against drugs no chena zo si district headquarter zo si rally public rally bola alo le district level officer ho police ho tam activity tam ti mu na che government statement la he tu khanga de history khat chei tho ki pa pi chu min a hin pu thang mang sei banga chu he just aga asota ta dinam na it be really effective yam I know that he ball of home ta ki bolam na ki anyway that is a big step kala in ka pa jam salomen if you bolai mi ho hin iti kha pra jo popi hi or to kani ti into panham ti question na chuni nglut la ka head kilo la ke ong ko kumtam nai pur na ai wangin popi tu hi head kilo la in ko ti ho to gal ki sa jo ta na sema sanga tu the golden triangle ti Laos Thailand Burma he area la golden triangle ti wa popi ni ki tu jo na tu chi mai head ale display yung hi to district tum to me chana pa display hi hoi la ki hol la gal cho khut khut mi mu dai chan le mi nu chi chan pau chun mi ho hin farmer ta te le nu le pa ti ho hi mi ba chan hi ta le khut ga mo do jim la lo ho le bala tu la bal chun la ne kham po do lo ta na ale cha tu la cha ne kham po do ta lo hi ja chu EP pen ki tu han lang le ki wa do de ham chi cho ge lo le mi le shi chu 실자라 지용래 투움들나 지리부마 지야 투움다죠 오 이제 다이디죠 저도 미는 빠이디죠 then naturally 바나죠 이제 일링다죠 아파 좀더 해파다죠 나 flood 담아나 뒤린 담아 돌링에 say within a gap of 10 years kum som마상아주 알호히 심테나 라이디죠 khoda simthen lai di zo now to awang zo hang ki jai ta zo na lu sit de le lai de rom ta khat chu e ho hin ipui ba ba kuna chi ta bang i bol kha lo thu zo ken ka se dia 100 years before sun British oil is hot na British ho zu i sa lo zo after 100 years wa zo e ho hin thing hang ga ma i lo zo chu i sa am dan chu i thing yo chu i sa de ba i gam lo chu su zai ba we home talo gam sam the talo environmentally to very disastrous para kichi ale hin amo justification khatun hichi bol de cha de school kaisa ne la za in lo kilometer na a hinge adi nante economically very profitable hedi the market level sa ha sang hinten oi mo theong hi lo miem kha cho gilikila ne nga hi so anne lo wala jun toka sangkhol kalmak sense to ma na men must have first food then clothing shelter ti ya chu e ho hin ipiti the last
a last option achu in a ball khau le tu ai chi pai kha control ki ball lo ta na chi hin i society effect wa to sei lo ma every nook and corner of the society to hai ta ale tu hin society to coin handle ball ham ti le e society handle ball to i hui hui i hausa ti dham si mang pa chung handle ball na hausa pu hi is the sole custodian of the land to the custom house ho chun gam chu inga hom na wa house ha chun yu pa he ya chu house pu chun gam ato pha vai hop le ha mi pi ho mi ho chun he jiba kini ho la tha gam an ho pa du chuna an ho pa du le house pu de on to tax appeal la lo ta zo na tong lo chu ale thil chu profit tam dia chu na bo sa da chu ani ne pha chom ta zo he ja chu kham kham tang ni ga ti masanga chu house pu chun je bolo pu apa pu te la bolo lo la ki chun jing wo zo na to ham ni pa to a lo ho to a tha ta ya chu government ja cheong le rally ja ki bong le police ki chong le police hong chu chang kha chang ni pi hindal do ta na no this is the case to just simple ta present ka bon sa adi na hi le twin pu THANGJAMANG command sikini kati joining say bangin this is a kind of western influx to spoil the youths titautena of a country or a state dominate bo ni ngati khat chu hinna okay adi nai lang khana but even if hiji chu hung jing jong le nang ba gyal da na ama ho chunga ki depend ha ma hilo la youth ho chunga ki depend ha mi chu hung jing jong le it depends on us or them sila hi comment trong san nin pi thai da chu ka sei chu a hi na ma sa ka sei banga chu alo le ai chu hung lu jong le ei ma chu ini da hi le I bol da hi le I ho chunga chu lo de tun golden triangle a konin lo le ai tablet asang in hung ki to lu jong le more khopi in phan lang yong le more ai mi ho chun mi dang ong sei dau te e mi society sung context and sale e mi ho chun hi chi business of bol dau le e mi society chung lu lo di chu e mi ho na bol ta ya chu aso pi sangam more a business bol nu bol pa chun aso pi sangam phaya mo chan contact ta chu ama khwa tong kit le tiba aso pi sangam chun Shillong Kolkata Gotia aso pi sangam chu contact kit le ache chi le hong ki man kit ta chu ong ki mat te na ban ama ge ya chung ki man kit ta chu chi a chu iwa ka sei demerit pa chu sum kolwi na lakhat na mun ring pa chu bai thana lakhat na mun ring pa chu yo phal na kila do na ringa lak thum na su mang de apa chum pui hi te ya chu kivian thim nga ye hi cha hi zaw lo de hi zaw lo ring ki ti pa chu sum bai ta mu ya chu thep na chu sang ai chu ya chu in sum mai cha ma hi minum te yo sin a cha te hi lan lang hi chi business ki ti ho hi thil thing lo ki vi lo ding ti ki sei pian lang pathin thu ta ki to hi ni chi king ale ki viang bit jo de ale to chu business a bon na la hin yo phal le an ne diu he an ne te un la chun society chu banga ka sei banga chu yut ho chu a de de a chin de ho chu te se ho na ne di lo pi chu khang ta ho ne di chu khang ta ho na en ko no man na ne di chu a ne te wa la chun a future um ta lo chu la jiong jila cha na ya hin ko patata family life man di chu lo ta chu ane do WY ki ti hu all is yours le se chung na ngai tai ti ne ti chu WY ko na al ti ale chu ne wa la chun jila cha ne ni nom ta lo chu mo a cha chu lung hai yeng ti ne ta chu a chu ti ya le future lo ti ne ta chu ala khang tha te o se chu ti a chu ti ngai le intentionally or accidentally mi chu chung a chu the chu hit jo lung lu lo be khat long chu a loi gul khat chun ga test to ta ani sa ai lo ke khana chi the chu na chu ta bong chai ya chu ai the ya hi le chi pa hi a thil chu na ma han lang hi yong le yu chu yong le don lo wa hi le mi thing ki ta chu lo na ai wa nga chu yu am jin ga don ngi ki ti chu hi the lo chu chi ya chu yu tam ta ki chu le pha yong chu don lo chu na ga chu a ga don khal khal lo pi chu a gol khal khal lo pi chu ai wa chu don lo chu na gol tho tho chu ti du nga chu a thil chu yong le ei mi te chun ato ai to kha da wa hi cha chu business bol da wa in thop lut la wa hi le
he chu society chu save thing hi ka ti ne chu a tablet lang pang puna foreign na ko na mo tablet ho yan lang atu ho na EPP yong le so chu mi te chun he cha chu business we bol da wa he cha chu ki su na da wa le society chu save thing hi number 1 number 2 na chu local area abo chu yo ai sei pop cultivation chu poppy kani cultivation chu I bol da wa hi le but thiên thu to ki to chong chu inga wa hi le jorim talo chula ai le koi ma ke man talo ri chula to chu government in BJP government in to war on drugs hi warden triangle to Manipur gam India dinga anai pen more line hi get we of notice hi pa hi ai ya hi drugs pa hi la ko na tam jo lu nai para chi su ta ling te politician bol na pa hi chi e ho no yo nam pin no ke tho pi ti ni le bele han tong le phat thei nai mu di chan di we a ji chu tu in ka ni hi bol ta win ai le ayo ka sem sa ka se banga chu government jo hin ti la chu chia ga ba tho chu aga ba tho cha ga ba na wa pi bol ta am ti le suma don khom ki wa a mo se dan ka se tiong khe nai di po sum tama la cha don khom ma pi wa a phalo la la cha wan sa wa a chu chu video on ka wa ong ki le ji wa tai ti chu chi ya chu ki chai thi mo mo lo tu a chu wat pa chu te lo to a chu pi ti tam ti le a chu jo se ma de to a hi mi khanin oi pu pawin ke ko mang jo le ke ma taw chu la ku ko ma na chom ta ma ka se nang ku ko ma na lam ta ma ko ma se a nang hi na lam ta cha bo na a ma jo ke dio tiu chu to ai a ji ting la chun la khat ke ji khat na la khat mun nga chu ke chu ja than ne chu la nga lu di ta chu na ting la chun mi hin bo ta pon te te government policy khat abo ke na ta narcotic ngoi mon te nai narcotic ngoi bo ho ma man cha ki ta chu abo ho ma chu commission pe ja chu nan mo ni le na nga di chu ya chu he ya ki pi ki ba abo ho ma ngol hao ta chu na hi che ya chu chi thi ta nga ye hi chi ayo phal le ilam do chu jo siu chu man be ki mu chu man be chi de ki ti pa ko na hong chu de hi ji chun ai ti ai le chi pa hi ai tin a tablet nin i ja nong yong le chi business chun involve fi da hi tin a cultivation to langa po le la ju le pa to hin nga le han society daminte ka ti he ke chu adik na ai le ngo pau ko man sikin ka ting as a representative of student leader kan na as there is saying something is always better than nothing na in job point in seman it depends on you and me na ai ho ko nam hi ne le ni alo suming iban na ikam hon do a het lu sum hi point na ikun na kila ki bong and so we cannot just blame to someone na in the case of ai le but in job kan say bangin backup ma piti da hin ki topi thai mi ubina la enjoy in say ma to CSO ho na student body ho or adang dang ho hi isan gang pan ala wa hi ai le hi drug war on drugs war against drugs hi ai positive impact in tabang mo hung thai what are the steps that they should take that should be taken by the students bodies and CSO to umang na say banga chu na drug ki di chu alam kada chu izat jong la hello pi chu ai le drug si bola chapang na ne am ti de just peer influence do le pan influence am ai do le stress ne di ham le khan ma thep pham ai lo nuwa ngai di ham se ngam lo jam ti khat ma chu factor kha ne ju factor kha ma na ai le wang silum ta chu more hi e hon to pha ta pe na hi to pha phalo jo si more ra hong kon da nam chu hong gi po le tu hi almost all trader ho nu mai ngen hi ta chu ai le without malice to na koi ma ide mai pa fact a ju sia de e ho underground hong hi chua ki ji moham tiong chu ko in mo chu le abang la army hin check post hu sa khu ma ama dong ai la ama do la dim changa lam ka lam ki thot kaung pi long silong long na ai le hong ki mat pha la atang go chu newspaper ang po dal amin e ho min ta chu Kuki chu chu pa ta chu si silong ang chu Kuki chu chu pa da in hol ha ta chu imin hi a ki than da na otherwise a ki thang ta hi mi pa wa ki sei ngam ta lo chu sak po thim ta ga sia hi na ga sei ro za cha ta chu na se i ve da le e ho hin Now, the problem is
tu hin anni ho cho thil zum koi taw te government a deal banga chuna ko ham ju hoya podam kilo do ham si tu an option to the ho ngai chu he ju ong lo po pol e ho ne sim the lo pyu jo drugs chu khoda ma bo producer bang hi ta wana bang sidum ta chu igam le chang ho hi si produce nai man wa ai le chu e hon a thim lam ta hin ne thei ngai ki se ba e ki sei phat wa na ai wa chu in all parameters bang adi lak ra khat ani na to ai cheu lo chang ho ta bang na ti ho ki kam ho po da anywhere available ta se pa hi da en check get aneu li ro thong thong ai le tu na he chapang class 6 class 7 ani ata so chulchan pura anti drugs ati ba e ho student organization ho philanthropy organization ki bom ba kum khat chu phat ka operation bol ba tam ta ma chu ale chapang neu cha cha te ka thonu le pa en thing hang la pa he school ka sa ala hon ko na hi chen ko na wa ku na mo hin hi chu na ne au ta chu anu la pa na suman thot amo no ta ne awa ta loi bola um ta chu si society chu very deep rooted ta chu ma ai chu na i hon i gyal sang ma si ta chu chulchan purang chu nu pa jar ki khan tam mi ji ti ki ne tam ke ta lo dim cham crime hi hele tu na he i ho phung pin war against drugs ati i hon local ajun i hon no hi i pui pa na bol kha lo na ji kha lo i het kha lo inam samang ni kha ti do da di hom na ado ni nang le ke lung thum me ka ti you and I nang le ke apa poi ti chu i pan pi ngai chu na ko em khaden te ka tho oi lai thing ni group ma chun alo lo ho ki ve ho na hu ta la adi poi ti ngam ngai chu hi chen nam man tha ling le chi ne thei ding le i chai na ho man tha ning pa he under any circumstances to encourage ball morning defeat ball morning na so we should not support in any case teacher hin na we should not hide but till then ta langa su tang ni teacher hin adina hile twin pu thangjamang command chikin the team pu hile drug si as a representative of BJP na SADAR hills kan na his this is a big question that often arises na government in drugs newspaper kam tai movie na amat na kro hizap ti kam tai movie na hile diffuse it out ama zo ting the where it is gone huila ati ama khezi ta point mi tam tai question arise about in na so akimanji na after that where it is gone the question tam ta min na or are they also involved ti lang khan kin in na so this akiman zo ting the ama pitida very transparent poi kro hizaza man ba ama ta newspaper ki so ta ki chai jing ba na background poi khati are they also involved but they are ama hoin jong face war against drugs activity khutin ti jong na thu min na maybe from the opposition or anyone ji hitla hi chom chai ne comment na hi hange chichu political lai tan na political allegation na kitin so cho ale government amat chu there's a law na akiman kityo se kiti chu seizure memo so akiman lu se chu patata seizure memo ke pa custody am so ije chu koi mana ke la do the lo so na ji ya chu I cho chu the post ball parliament tin dan dong lu ya ji ko na ke podo so na ko na ke podo a ko den judge in his chu la the tai akia se ke tai o chu na hala the tai chu mang the tai tim ta case pending ho chu custody om na lai chu ta to opposition ho na ke man khoti na ti ho chu allegation chu a sei de mong se na a him la government khat ki ti chu ta san ngai na ta san ngai thil ki man ki ti chu Assam Rifle yong le Manipur police yong le narcotic ho yong le patata season me mom so ke na so ke ya ki koi so ke ni so chu itia chu amo se chu ai bo chu political allegation ti ni tan tin propaganda ta chu government dam na thing a mo bo lo ti te ale lai chen thil khat hinda tan kin lai to enjoy chai bang na nu mai tu khang anu mai ha tam zo drug karbar bo hi tai na so like hi chi bo lo hi ki ma ting le
ที่สุดที่จะน่ะอันนี้ตัวพูดนะสมัยอิมันโนตรงนี้ดูเลยสมัยก็คิดหัดดอกเลยคิดใจที่ขัดนะ there are so many IPT เด้อมาเห็นนะที่ IPC section นู้นที่ drugs นู้นคิดมันเลยฮิจับฮิจับนี่ที่เห็นนะช่วงอีกจะกำตัวพูดที่สุดตั้งแต่กันคิดคนรู้พูดว่าเฮียเลยอิมันโนตรงเลยสมัยดูเลยสุ่มกับปีเลย very หอยตากระเพาะตัวไทยตัวเดียวที่ลุงที่นี่เลยที่ช่วงอีกจะกำตัวพูดนะที่สุดตั้งไทยเลยแกที่ช่วยเลยมีอามาคิดอะไรตันนะก่อนขัดบ้างสุขัดเล็กมันเลยกิมังไม่รู้ไอ้เลยอาจจะไล่มองจูจะบอลลูเลยไอ้เทลูมองติดต่อเต็นะชอบบ้างจูคนอีพีอีที่เกษตรดำนะอาจจะจัดที่ตกงานรู้ได้จีนแต่ไอ้เห็นละตั้มโจ้ฮีตุนจงเที่ยวกับชัวตั้มตาเก็บมันเป็นตุกกะลังเห็นนะอากิมาเที่ยวเลยจะไล่จนจะนักมันไตในเชฟเป็นนะที่ยองตั้มตาเก็บก็มาห้องโลจูเนี่ยไงดำเป็นจีวังจำ sorry ที่ทุกวันจูเกษตรโลได้เห็นนะไอ้จุดดันดีโลเห็นไอ้ทุกจูก็เสียเลยนั่งลงนะยาวตามไม่ได้กินหมดเลยนะที่จนกินจุดทุเสพงกเตเสพปงกเตก็ที่จริงจุดจังเกียตาเลยมัวลงต้นเตียงเลยMLA ho atale ADC member ho ai lo ale police officer lin ho na he sei sa de ti ngel ve ta bo police officer no koi ma jang sei pon te cho chu na elected member ho no koi ma jang cho tu aki sei te pu ai chu kyon government na chi pi chu war against drugs low to iti ki khandam mi pi chu ti chu ki chi pin ai chỉ lâu rồi chú hu nên là chú thu cái gì chú ít thì mồm mồm lắm na ai thấy lâu chỉ là hi ya chú bổ thế viên cái gì chú cái gì chú hiện tin ai thấy ya chú tua khát về này những cái món khó vào chú kiếm nã này dùng mà chú bắt thế ta cái xiêm pha bắt thiên thu anh na chỉ cần nó bổ lên thì chẳng cái gì cái thu in ta bắt thiên na cái xia hồ bung cái pia ai ta chọn xin cái xia cái xiêm ta nên nhiều bung là làm cái ông kia này chú ai vào mà chú yêu anh là sao tâm rồi nó mới ho thì mà chú alo thì là ít cái gì đó ai chú bỏ lô lại thì lu mua ai ta na ai chú ít cái lô ta na ai chú mà chú abu la cái pana assistant di lo ai ta in trong mai chama ông kill ding chỉ cái bola hi le na thì đi ai pu thì cho nhiều là anh cái hiền năng le chỉ có mà chẳng lúc buồn thì tôi ông hi really bolo tin gam tin involvement in i an se yong le in suwa ko na hi ichi I kha di bo mi nu mi pan mai chang mai ta se diu ho bi na yong ko mi tam tan thu ki se ko mo a ga ki chi mai da nam tan na ho bi na yong ko ai the be in su mai cha ma hi lo lai ki ai the bo chiu a hi ki kum lo de ti an ya ka pa na hi lo la ki bi ho chu ki ta bang hi in ta le lo la ai ni ho chu ta bang hi inที่จุดจ้าเดียวไอ้พัดแต่น่ะบุหรี่เป็นหินเลยอัตยาสูมิลตาโลดิจุล่ะมีโอเชจุยเลยคนการเนี่ยตัวคนจี WY จ้าก็จูเลยเลยตาเดียวอันนี้อะไรอะจูให้ตายหินโลอยู่ไปแต่ที่นี่หูฮี50% นี่หูว่า50% นี่อีหัวดิ้งหน่อยเดี๋ยวจะไม่ก่อยอยู่ว่าฮีดีเทลตามที่ก็เยเลยกี่วันอะไรฮิจไลเห็นพวกอาปาวก็บันซิกินนี่อินไซส์ใส่บางวินตัวข้างท้าหัวอินโอเค now we know drugs ที่เฮตาวินนะแต่อาหารหัวที่เต่าเตอาหารหัวเห็น drugs ที่พิธีเดฮะ crops นะที่จูคิดตัวจางคิดตัวตะบังทำขัดตะบังอีเดียลวินนะที่ที่พิธีเดฮะกัตูดิ่งอารมณ์กัคิดตัวกัโจดิ่งอารมณ์กัคิดตัวอาหิเล that is my duty kin ni ga ni sa bang ni poi ti tabang his mindset in nai na this is also one of the point why we cannot flush out na what the strong strength I people long do we need seminars do we need counseling or itabang step long ngai ham society wa hi itabang mindset ni do ni okay so exact question tuna answer thadom da kha si e holen holding pattern hi to gam hi ko ham ne hi gam hi na gam hi to anang chena ke chena hu hi thing hang hu hi ei nia khat jam bo jo hausa hi lo gam nei pa le custom chalpa jo house pu so in the finality house pu chun hi jan je chu tu lo phai de le koi ma jan yin gam lo jo
is the one had dia ma he sovereign power ne je ho sunga che ka na nghe tua en te tuai tua izo thei pau he permission ti le basic permission ama ma ki ya la chu permission ki pi nga I bol ta chu a government illegal he ti zo na government illegal he te wa en te tun ki tu ko men izo le ki ka ti zo na a hen tua he te ho bang chu ingol na hin ai tha lu ta now tu chana he at least 50 to 60% a shape he sim pathelo mta ni khan mi ni wang dan hawa ho capitalist formation mta jo sun choi hon na sum tam ta ni ho hen ita he ama bol wa mi he ta export bol ta british khanga british and india te a bol ta jo te ka thu chu nagaland na attract mi no se da british then a mo tribe hi ana ki tu be a zo lo ta jo su aman thelo jo na ya je che bihar a ko na chimu chi la wa pi wa tu so le a tu chu nem phat top yong zo na even the british te hin 1757 jo he che kani pa opium hi china he trade ball good ba china to kido lo so na opium morom lo so british te mi a zo lo de kani ball sa na jo ta su ne ba ma ka chai si kani tu ba para he upc ja island lo ta ale anam min wang se dang tin khula ka khol din mi pa ha si na je insurgency a bo ba kun anam mo hi ha sam dan tam pi si ganja kani atu wa kuna anam win football petting ai se la khat cha nei lo dan thu sei jo si ari percussion ju na le khala I chao to jo sport no I chao du ta jo ni phasa kha nei ding ani pa ba cha nei dan nuwa cha karnal ta ta cho ding jo ai wa sunga home sa ju penis ai le hi ji a chu to igam jo si hi jan jan tha da an che kyo tha lo pi jo chemical ki mong ho a poisonous stuff ai man ho itu ni au su su si ta jo na e be da le long na ta se da ma me igam ho yo si hi khade pha lo the lo so di ta wa cha igam bam ta lo jo ama wang chu a lo ja chu pya thing hang chang da na shifting ki bol he lo ja chu na tu a kum ki to la kum ki da ki tu he lo na ku tu na ju kum na ma tu jo he chu manure rich ala chemical rich ha ki bol he ja chu soil fertility ki chai di je man pa na a hen ise ben umangen bjp honong sa ta bui pi dan to sen ki pa me pathin thu tong ki tu lo dan sei na bjp ten pathin thu na stan ngai sau hi ki pam lai anyway so the war against drugs ai ha pan pen e hoi ku ki hoi jo ha pan pen government sei yong na e ho a charge a khu khwa a club a hi ki form ba na het te ka thon de chi khu village am ta village ya jo kani bo ma detect bol lo ta khu ve apare bol lo de be a bol jo dan no jo hit di dan ni jo na ki pi ti hom shilpi sanama ka hom jo na hi khat be kum ni chi be ki le customer zero de ta immoral principle zero de ta jo even mina police or army on gija lo jo acha ne le iti di hom na Colombia mafia ho yung ba de ta jo ju he na ha da right le isi khatan na dinga chu we should arrange some alternative livelihoods of the karki chona ji kani chi bolo le kum kana cha lock mu chu inra dai sai banga chuna so it's like alternative arrangement for che point na jana ka loi pa hat khu hausa kharame zo lang te amara khwa hi kani tu ya ha a ha ye ale mi phasa kani tu chi long ho chu cheng nom da lo chu ama hen ki panana kopi sugar cane an kam tam ta to bazar me hi asata bishan pura po laula kani ho tu be income ju mu jo ya mai te si fight bol thi na chila hausa phat chun an che lo hing tu a hi che livelihood chu akimang the ti na e ka to e ho ne la chu
inui paten kolwi home jo chang phaile ki thwana ita ki bola le kha ki sama chule hawen pratai kaya chi khamna theng wala theng khelo chi khanga hin khunub dan de gati ale tu hi akhang chu ganung ko ki the ta hi ongla han to am jing a present condition particularly bolna ba hi e ho i customer e thi no yang ai jo ni pa ha chun a bol kha le het kha lo khat chu i hon khan to na ta i bol lo chu thamna ale even i charge na ale how sa ching the phana phal lo ale tu nin a final point ba ka sei lo tu jam pura e ho nam se pe hon hiti hi ahin bol kit kit hi da ki ram ni heti tau so ale alo ho pa jang ho no mal house pu jang gam pi lo la bol lo di ta so hiti hi long lu ta mi pi hin ki ve ki za ra hang to da ai chu ultimately gam chu house pu aso house pu ne pi ala dc pa lo je hello so na ji igam le chin ni da le igam le chin man cha da ne hin government iphem phat policy in gel gam chan lo du ta chu ji ai illegal thil hak ki bol na gam chu confiscate abola le ipi che ta do wa re li ne ki dam ka gam ni pi yin de na gam bol da ne ti ki dam pa kum de ta cho na ale pu in jong alternate arrangement na pu in jong ma lungel in sai tan na pu thangjamang ga EP sura alternate EP suggestion ka sei masat banga chu mi ho hen Bible la ke sei banga ho na ursalunga ne ne kyol de ti chi kan ni ursalunga ke tong he na chon se ne poi ti ong kin we chu apala oi la ta ta cha la kin ba chi mi ke se ma ki bola ursalunga ki bola kum nun ke ya banga gen the ki to chi a se poi ti ong kin ne chu a hin da ursalunga ki bola yong le government in legal illegal akim chu dana phal lo ti chum chu na ursalung chu ne wa se bong chun court chu lei bol han lang thing lei bol ta to chi chu legal chu ko man mat lo he ka ti na ai la ursalunga bol ai wa nga chu popi chu illegal chu ursalunga bol wa nga chu la nga chu ke phal lo chu dana phal lo ya chu chi chu ho te ong ki to lo chu ta le government dan yong phal lo he ka ti he chi ya chu authentic arrangement hai thing lang gam mol chung la gam hella ki bol na la chu sil ki wa le sil chu alo khat ang so le lom pina sang song nga ta chu sil khat ni na ya ma sa ka se bang festival din kitchen na thu pi pi ting la min sil cham na ma ne hol ta chu la ya man na to ma cha chu la ya chu sil wa de ka ti chu khat na ani na anai je pa gam plain area ja ma cha hi le to ai se bang ma chu ko chu ko bi ho thi so chu bo na thek tra hoi the la thek tra ho ya jon jon ai bolai se ma hi de isi chu ka ni na bola na ki mana sum na sumang sa nga chu chu ko ma chan na man ta lo ding na sa la ka ni ala khat na mu na ki man na la ni na sumang sa nga chu cha chun sang so ma mun lang chu di tan mang cha la chun na cha te yong ga am de le ka sim na ga am de na pathin pathe bu ding ka ani a la izan sum hold on lang na cha te le khai te sim sang la chun chi cha ga am ding ka ta san po so pi te ho isi chu he a ki hi na chu na ya chu na to na sei chu na sung sang a he sung sang than lon twin phezul si ta sung sang te ho khopi khai seminar ko bol ba he alternative means mo jo ka ni bol thi lo tu ai wanga chu timbara ki ve hi ba na thing le na ki ve ka bola chu ka ki hodim da ba na cha te ho le khai tin sim sa livelihood sumna pai tim mun na evam da ka ki hodim ba mi pa khan ding ro chu oi pu ke wang chun kel ja ka wa adang in mal jale kel ja ba pa hin acha te don bos ko hi boarding a thumbi le koi ro na kel ja ha lo hi chu thing ha chu kel ja chu kum thun phan pu so na boarding fee in ba ba na clear a to nagi mon to thing hi tu di ka in ta thing chu alung si chu ka le ka hin khu chu na to ha chu environmental concern chile tun silva la thim chu silva na sil hi e ho de chu national animal da chu ku na hi chi tu aman tam dan nan chu na
ชิลจูกุมชิอาปีนี่จูเกี่ยวกับกุมขรานิเวศทุ่มไปปีนจูอะไรไลฟ์สต็อก agriculture จี horticulture ที่สังสมไม่เนี่ยองเลยตุนการนี่บอลเขาจนอามันนั่งไงเป็นนังนะสังสมมาการนี่ตุกุมนึกมุจูคู่ไปเลยบอลด่านี่กูเงินนังที่สังสมมาจูอันเจโลหิงฮอตโตบงอันพัดโจนนังบอลนังก็คุลบอลเนี่ยขัดกี่เบ็ดอันจะมีสิทธิขัดที่ดังกับชมนี่ชมถึงตาจูตัวอันจังมันหิมาให้ตลอดจูนะอันเจบอมเนี่ยขัดอีกตัวอย่างเลยหินข้ามจูสิอีท่าสิอยู่จูอีตัวอันจูสมบัยเด็กเบ้เสียดีว่าเฮ้อีไว้จัดหลอกจูเลยหินคู่กับตัวมัวอีน้ำมันสุกเสียนะมินินุ้ยชินเอาตัวเฮ้อีเพียงกูพี่หัวจูอีเตอีหัวเลเวลไอ้กี่บอลบาดิครับดรักอะไรไปอีเตI mean, je कि मतलब जे drug related के जो होंगे चंगी था किसी खेला जाता है ले ही तुम्हारे film करते ना farming lampang na ta nga ba yong chu farming khan ni chu nga ba nga ta pa chu ni chu ta le bonong ba ngoi tho a mi supply thei chu boring cha tama tam chu farming lampang a hin patatan rut le han ka ni ngau tin to capital ki mu ho chun pukhri khu nan lang patatan siman lang nganu tha le hello nganu la khat tamong tha le ki ji khat na chu lom pe na ja thum le som nga chu la nga khat nga ja thum thum pa na chun nga la khat na tha le ki ji khat pha pha le yu la chun la ya na chu le taw am dan chu ka ti chu ha lu chu la ta lo kum cha na mat diong lo ya kum khani wa la nga chu mat the ta chu e ya chu nga yong ai ta ba the ta le sugar kin farm yong bor the ta le bong yong wa bong noi lo a bong noi yong supply the bong noi min la hi la fresh mong mong men de ki chu na ti ti a chu bor the chu ta ma tam chu ta dan che lo ing chang mai ho don ho yong farm bo la i ju le don ho pum phana hu na cha ka ba chu ke ji a chi ga ti ti chu hin tin chang mai don ho ma ta phai le a bor the hi chi bol le ni bola e bai cha di ho ya chu ka ni khal khala be si bol lo hi ina ma ding man tha na in suma ding man tha na i cha te ani ong agam pu ti chun e chi pathen thu tong ke to pon e chi chun pathen thu kun zo hin pathen thu hi patatan simu tin cha kun hin ngale han mi ama ma ki la nga ting na chun koi mana til do ki lo ya force a ki nga sa ki chu bol nom na patani ni ding di chu e chi ya chu pathen thu hi patatan simu tin ki ya lau tin nga te ti pa ke point influence from religion to stop this drug abuse in India le pha zoi nei to povina cham sa sa ni ndo ma na pu thangjama ko ma na chi pai ki jing gati BJP to try ho government ruling party to war against drugs war on drugs ti chung chang thu to mi pi ho to iti pan ila nga ham to how should we stand together to fight these drugs cham sa ho ban nei pi thai BJP government in to achieve pen hi war against drugs ichi lo la ai ti kham tang nam ta district level a rally kichi state level organization ki bol den district level mandal level chami a hi government in party in ichi organize ki bola mi pi awareness ki pi zo awareness ki pi a ayo ka sei banga chu lo la ya ki ve hi lo la ai ni hi thil phalo hi nga de hi ti pa lang pi a through social media mi awareness ki pi zo na awareness ki pi hin a hin lai chi mai mai a chu abong lo chona nga alwa hele ki kham tang thei lo de hi a chu government in ala chu thil pha hi thil pha lo hi nga taw te lo la ya ko na iman tha di wai ta ti pa awareness pa hi government in social media through a hi mi ho hi awareness a pi hi chu ata implement boarding chu i ho hi be hi chu iti inga adi hom te pathen thu a bible simu tin Bible a uile khamna theya loma chu mi chingai pu ati banga ho khamna thei ta to dak thi tyo na khamna thei ta chu ichi ya chu chi le la na ringa chu git do le eng si na thil phalwa ki lam do go yong cho pung thei pon tiong chu simu itin chu ta le mi gi lo ten ni lo go tam ta achom kho mo hi mi di ho dinga a khol tu pi bo we tyo ko hele han hechi black business kiti yo se chu migilote mi phalote kiti o to related ngang tang ta to in bible na ta black business a sum tam ta ne lu tam ta na sit an ko chu
konung le pan na be ding ai bove van ga mala na pu do thei lo ding ai hin na cha te na tu te ve tup thei ding lam ta pung aju ti ai le mi di ho thing ta nine tonga officer ong mo chu sumong ho ting le amo cha na ke cho lu ke riu ta chula man bai ta ke cho riu ta chula hi chu sei na hin na ete yi chun government in ha ta promote na bor tu lai ta war against drugs kitipa achi pi to so no tin e mai in sung chia mai cham si mo tin pathin tu to ke tu in e chi ki ya lau tin ngau te ti so pi ole nau te jo se ko ma ka ti no ma hi e Naging ay lepo about common seeking natin, especially youths are the pillar of the society. Na isa kasi yung youth so hin panin nila ating le tiroy changes hong din. Na tu Kuki society as this is Impact TV Kuki channel. Na ho Kuki society youth ho ko ma hi war against drugs, war on drugs kung saan ka EP-72 hanan nilo man fight bomb din. youth especially chu zu ti te la kha sim da sim no ha do ru su ke na to hin mi hin khat chu ama lung thima ku na awareness support do wala ke ham phanam phanna sei pi ngai chu through tu nge discussion channel to ba hi hang tha chun in khu sau pi ne but if you indulge into drugs or these illegalities na in khu chu i tiu na chom di yang chu cái nhiều là cái lối họ chỉ drugs nó bỏ là hát ra đi cho mua điểm tao ai ya chú hàng thái họ hiện inu ipa ten silong mola na bol ta on le apa pui ta inu ipa kham diu ta ale chi no se wa chi e ho chon ta ki tu pui e ho he pathin ging te he ben mi ki tu te mi ki thungai te khan khone te ben chi ho ai pui na i bo lo di he ti khang tha zo silong thima tu ne ka ba sa no ai chu without this ahang tha ho aware hin nam kiti ju iti on nam din su ding nam gi nam su ahang tha ho acha mai ta hi ju mai meng wa na ta I pa de dun ba group no sim wa mi extortion ma bol bol kiti hi chin khat dei pha la ku ki ting am ni ta lo di ju na on na ong ja ding ki ong ka ja ding chi tu ni ahang tha lo si ko mai bil ka bol su through this impacting ya ju e hon I chon now de ki tu lo lam hai ida ha de government illegal ti je ho pathin hing ho te chun hale illegal he cho na except for medicinal purpose hello la government permit API bol li thu kharin tin tu ne e ho he ane he to lo producer apang e hon producer bola vanilla se khang thai za hi chi process ki bola ni ami in ko za kap de ham gam thu za chawai de ham na he chi pa bhi tu ni gam dei jang mang su de ja chu cái appeal wang che tu ni gam government dong hat han la lo yong za za si mu tin e na happen from even church leader community social leader ho na le teachers every school on teacher hon ever chapong appeal ta chule I time man mo le I za hang hin khu hi I kisim phatong ai chong che chu asai depend tu ni we also appeal to church leader community leader zo sin lo I hope lo si ba hen na hi unethically hi dan pai I hope bol lo na I bol ngai zo but in hat nong ko de na ama society jen mo ta wa bol lo dim lo bi zo we have to do practical I bol lu ngai zo I bol phat le bo but ne ki thu pi di ja zo hang tha on che I che le ba ba zo a to ha na no I ti le no yeng di zo je ko ki ta pa I je drug fenta je bol ka hin khu su je kana ma su si dam chi ja bol ka nam la ka zum dam ta I bol lo le ki chai jeng na as ABC yeah we should start saying no teacher na din tuni war on drugs hin we mainly focus on opium aji so Kuki society drugs ki yong le kami ha bo ja kami focus on ki bo hin negative out negative low drugs ki le we have heroin au mean opium ai hoi ni ha bo pe no hin ju le lo chang tam ta mi nai wa tuni main focus ki bo because of Impact TV Kuki channel Kuki society is in reversal and people also come out there la positive thoughts in the night you to ka insight in din so then jang ki sai bangin youths of the society Kuki society we have ai hoin panila lo ba ai le society man tha ding hita in so the government in jong ha ta in pan alive but no one can change you and me it all depends on you and me ai hoi ki khia lo ba ha la government initiative is la han lang counseling is that bolo hitin seminar program is that bolo hitin hui la chi hitin
tin really is that bozong le changes will not come so tunya panahi topic is that saving is that bolwa if you don't change I and you then changes will not come to so China aka bela tin ki pawmin tunya ding agenda Manipur Kuki edition discussion ar hichana chayo hitin chule tunya panel guest sum teni jong na chung se hona producer pa thaleng le Impact TV Kuki channel core committee thalengin ki pa tu ka hin phongin he hi tuni program vet na vai phat chom pino Impact TV Kuki channel official website a comment le feedback ni hin pi theo hi na feedback ngo kana vet wa kana nga jing ngo hi tunya dingin discussion ar hi chana chayo tin muntina hi chi discussion ar vezosi na bon sawin mangpha